بله بینرین هجا تنه دروش منه و نوا ترکیه و باکوری کردستان هل بجارتنا شارداری هم پیک برم او جاره کردن جیم ایرو 29 آذر 2024 به برنامه کنمو یا هل بجارتن 2024 امل پیشیا ونه ایرو امجورم قالا هریما سرحدی باجرین هریما سرحدی او خباتین دم پارتیین جبو هل بجارتنا شارداریان لهریما سرحدی دیده مشاندن بکن جبو وی که هم دست پیک بورم گرافیک و دانیان پار و بکن او پشت رجی امی بریا میوان خوین هجا خباتین هل بجارتن شارداری ین جبو هریما سرحدی تینه کرن و بینرین هجا را پار و بکن او بوی آویجی برنامه ما دست پیک کرد. بله بینرین هجا مگوت ایرانی قلا هریما سرحدی بکن له هریما سرحدی باجرین باکوری کردستان ینکو دیکوان له هریما سرحدی و هر دوی چارچوبه ده خباتن هل بجارتن ینکو له هریما سرحدی تنه مشاندن امی ایرو بو بینرین هجا را پار بکن له دسپیکی بریا کو هم دز بنقاشن خو او اتمسفر هل بجارتن یا له هریما سرحدی جواره به میوان خور نقاش بکن چند دانا او داتاین کو درباره هل بجارتن دربازبوی او درباره وان باجرین له هریما سرحدی ده امی بو بینرین هجا را پار بکن او ام هما جویه که دست پی بکن دست پی که باجار هریمازن یه هریما سرحدی اوجی باجار وانیا کو هم دالی عرضنگاری ده هم دالی نافچه و همجی دالی نشتجین کل باجار وانی دمینن ده باجار وانی یک باجارین هری سرکی و هریمازن یه هریما سرحدی هر ده و چارچوبه ده امی تکلداری نافچه و دانین کسیم کو لباجار وانه دمینن جی بو بینرین هجارا پار بکن بله وکی هون جی دبینن لباجار وانه 13 نافچه هنه کو لوان 13 نافچه کو بقاسی میلیونک و 127,000 کس لوان 13 نافچه دمینن جوان و بقاسی 6,908 و مافی خواه دنگدان یه جبو دهل بجارتنی ده دنگ خواه بکار بینن های او او یک جویل سر 2258 صندوقان و اف کس دنگ خواه بکار بینن لدما کو ام تماشا دکن یک جن تایبیت من دیندن ین باجار وانی انگوان بجین ددمین دربازبوی ده دهل بجارتنی کو پیک خاطن ده وانیان چا کاربو دنگ خواه بدن وینا خواه خودی لدنگ خواه در بکن امویه که جبوه بینرین هجارا پار بکن ده سال 2018 ده وانی و دمی هدف کتبو هل بجارتنی او ده رجاکو و دمی هدف ده هل بجارتنی ده بدست خست بو جسادی 53 بو و او یک جد دکر بقاسی 206,495 دنگ و بوی آوائی ده هل بجارتنی ده انگوان بیجین خلکی وانی با آوائی که گشتی رجای که خورد دنگ خواه دابون پارتیا دموکراتیک گلان هدفی بریا سال که جی هل بجارتنا و جاری یا پارلمنتو و یا سرکماری پیک هاتبو دوان هل بجارتنان ده جلو رجای که بچه آوائی درکت بو پیش بو که جی ام لکلکا خواه دستی خواه چپی تماشا بکن و دور ده جی خواه دکه کم ده هل بجارتنا 2023 یا پارلمنتوی ده و جاری پارتیا چپین کس انگوی یشیل سول پارتی کتبو هل بجارتنی بلوگوی خواه ده انجام ده 289,000 دنگ جبو پارتیا چپین کس کاتبو داین و به دنگی جیم کاریبو 6 پارلمنتران جناوا باجار وانه در بیخن و اف جیم هر تکلداری وی که بو گرکان در باز یک باجار دنیا باکوری کردستانی ببین گلوم انگوان بجین باجارین هریما سرحد ین باکوری کردستانی ببین او جی باجار ادریاکو یک باجارین دکیول سر سنوری هما بجه ارمنستانش برویه که یک جو باجرین که هر زده دولت انگور رژیم فاشیست یا دولت ترکیه هر تم دخوازه جگل کرد جی بده والا کرن بله باجر ادریجی خودی 4 نافچانه و وان نافچان جی بقاسی 209,000 ولاتی لی جیان دکن جوان و 133,000 کس مافی خواه دنگدان دوی هل بجارتنی ده هیا او و دنگ خواه بکار بینن او یک جی و بقاسی لسر 473 صندوقان پیک وره بله هر ده همان چارچوبه ده دماغو هم تماشایویه که بکن گرو ده هل بجارتنین در بازبوی ده لادره هم هدف و همجی پارتیا چپین کس ده هل بجارتنین 2019 و 2023 ده دنگه که بچه آوی بستانده بو ام جیا شارداری دست بکن ده هل بجارتنین شارداری 2019 ده هدف جسدی 5 ین دنگین
باجار ادری به دست خست بو او د انجام دجی بقاسی 22227 دنگ جالیه HDP و هاتبون به دست خستن گرکو امورن ام ویجاری قلا هلبجارتنا 2023 بکن گلو دوی هلبجارتنه ده HDP کاربو دنگی که بچه آوی به دست بخه او شیطه دیتن که ویجاری HDP جم صادی 43 دنگان به دست خست بو پارلمنتری قازنش کربون و جمارا دنگین که ویجاری پارتیا چپین کس قازنش کری بقاسی 45,000 دنگان بو ده چارچوبه که گشلی دماکرام تماشا دیکن ده هلبجارتنین شهرداریا 2019 ده 22,000 ده هلبجارتنین پارلمنتوی ده 45,000 هاتبون داین بلی ام درباس یک باشارین دم ببین جبرکو باشارین لحریم سر حد باشارین گلک باشار لیدمینن ویجاریم ام درباسی باشار جیرانی ادری او باشار آگریه کو باشاره که مزن یه باکوری کردستان او باشاره که دیروکیه ده کردستانی ده تین اسکرین جی باشاری آگری دماکام تماشا دیدن خودی 8 نافچانه که لوی باشاری بقاسی 511,000 کس لوی باشاری دمینن لسر هر وها 1204 صندوقان و دنگ ورن بکار آن او مافی بقاسی 306,000 کس جی مافی خواه یه دنگدان اند و هالبشارتني دحيا او جل كز جيم انغوان بيجين بهزاران جي ما في جاري يكمن وي لباشاري اجريه دنج خو بكاربينه لي جركو امورين هالبشارتنا شارداريا 2019 ده باشاري اجري دنج كو دابوج بو بارتين لتركيا وباكوري كورساني تشبون او يك جيتي خويا كيرن كو هالبشارتني شارداريا 2019 ده حبيج صدي 45 یه دنگان به دست خست بو بقاسم نوتو 8,900 نوتو 5 یه دنگان جبو پارتیا دموکراتیک آگلان HDP ده هلبجارتنا 2019 آ شارداریه ده هات بو داین لی گرکو امورین بریا ساله که هلبجارتنا پارلمنتوی افریشیا کو درکتیه پیش بچم آوای بو دورده جیتی خویا کرن کو ویجاری بقاسی 119,000 دنگ جالیم پارتیا چپین کرز به هاتبون به دست خستن او دنجام وان دنگاندجی لباجاری آگریه کاریبون سه پارلمنتر جبو پارتیا چپین کسک وره دایم همه پشت باجاری آگریم ام به باجاره که دن دوام بکن که او جیم باجاری قرسیه باجاره که که ده هلبجارتنین شاردارین در بازبوی ده جی گلک دک او دولاب لسر دهاتن گراندن ام جی نفوس اوی دست بکن باجاری قرسیه جی بقاسی 281,000 ولاتی ین باکوری کردستان انگوان بجیم پیک خاطین گشتی لباجاری قرسیه دیمینن او لوی باجاری بقاسی 185,000 کس مافی خواه یه بکارانینا دنگان هیا او اف دنگ جویل سر بقاسی 722 صندوقان وره داینده ده هلبجارتین در بازبوی ده اف ریجه بچه آوای بو ام ویکی جی بو بینرین هجارا پار ببچنش بو ویکی ام ده هلبجارتین 2019 ده دمکو تماشا دیکن ده باجاری قرسی پارتیا HDP کاریبو جه 129 دنگان به دست بخن ام گوان بجین پارتیا یکم به او بقاسی 12,192 یه دنگان جی لباجاری قرسی به دست خسته بو لآلیه که دنگلک پولیتیک دین گوش بوم ونداکرنا انگو داینا ونداکرنا هلبجارتنی به HDP هبو لتویوان دکو دولابان HDP کاریبو لباجاری قرسی به باجاری یکمین لآلیه که دندمان تماشا کن ده هلبجارتنا سالا 2023 ده روشت بچه آوی بود دوی هلبجارتنی ده جاری جسادی 27 دنگان هاتیه بدست خستن لآلیه که دنجی جمارا کسی که دنگ خواه دابون پارتیا چپین کس همه بیشه زیده تر ببون 40,000 بو و دنجا میده لباشار قرسی جی ده هلبجارتنا پارلمنتوی ده پارلمنترک هاتبو قزن چکرن آنجی پارلمنترک جبو پارتیا چپین کس هاتبو داین ام در باسیم باجار کدن ببین باجار کدن یه حریما سرحده کو او باجار جیم باجار موشیه کو ده انجام دک و دولابان ده به رژه که پرکیم یا دنگان شارداریا 2019 جه ویدمی HDP هاتبو گرتن انگوان بجین مافی قزنشکرنی یه HDP جه هاتبو استاندن لی بریاکم در بازی بیه که ببین امکیمه که قالا باجاری موشه بکن باجاری موشه خودی 6 نافچانه کو بقاسی 411,000
411,000 کس لیدمینن جوان 242,000 کس جی مافی خواه دنگدانی هنه اف دنگ جی و لسر بقاسی 608 صندوقان ورداین و دوی جاره دجیم دم پارتی لنوا باجر قرسی خباته که برفره و لباجر موشجی ده همان چارچوبه ده اف خبات دابو مشاندن گرکو هم تماشا بکن گلو ده سالین درباز بوده اف ریجه بچه آوی بوش بویه کجیم ام به هلبجارتن شارداری ین 2019 دوام بچن جبرکم ده هلبجارتن شارداری ین 2019 دم گود بریجه که پرکیم بقاسم 536 دنگان شارداریا باجر موشج هدف هات بو گرتن کو دیدن ده هدف ده سال 2019 ده ج 133.58 دنگان به دست خست بو بقاسی 15000 بو ل گرکو ام ده هلبجارتن درباز بو ین پارلمانتوی ده تماشا بکن ام رژه که هین جداتر ببینین کو و جاری هدف رژه که پرزیدنت قازنچ کرد بقاسی 605 یه دنگان قازنچ کرد او ده انجام میدهجی بقاسی 95,000 دنگ جبو پارتیا چپین کس ده هلبجارتنا پارلمانتو یا بریا ساله که لناوا ترکیه و باکوری کردستانی هاتبو داین ده هات جبو پارتیا چپین کس هاتبو داین و اف یک جی وکه نشانه که جلو دوی هلبجارتنی ده و رژه که بچه آوای به درد که به پیش اف با آوای که گشتی روشا باجرین لحریما سر حدی بو لام ویجارجی روش و اتمسفرا و هلبجارتنی جلو لنوا و هرمی بچه آوای بری و دچجی امی وی که به ریا میوان خو و هر وها گفتگو بکن نقاش بکن و اتمسفر و گرینگا و هلبجارتنی جی دو بینرین هجارا پار بکن جبو وی که جی ایرو دو میوان مین اجاهنه بله بینرین هجا ما گفت ایرو دو میوان مین هجا هم جباجاری وانه و هم جی باجاری موشوی بمرا آمده بن ج بله بینرین هجا لوانه و بمرا آمده به بریس مقدس قرا کوچ هفشاردارا نافچه پایز آوا یا باجار وانه او هر وهم لموشجی و بریس عرفات قرا داغ هفشارداری و جاری نامزد دم پارتی هفشارداریا کوپی بمرا آمده به ام همه دست بی که باجار وانه دست بی بکن جبرکو ایرو میتینگه که گرسی باجار وانه پیک هاتبوم دست بی که اسویدی بیش بریس مقدس دما خوش بم زنم خباته که پرزیده هیا اتمسفره که پرزیده یا ایصال جبو هالبجارتنی هیا همه از دست بی که تشتاکو خوازم پرز بکم اف میتینگا کو ایرو پیک خاطی چاوا بو بدلی و بو جبرکو توی ماه رمضان توی و گرمایشی اما قاده کی ده جرسه که پرزیده لوانی لنوا قاده کم ببون او بی ناوبر سلوگان ده هاتن گوتن میتینگ چا در باز بو؟ سریده سپاس بکن جوارا و حوالی میکو پیجیم سلاف بکن وانا براستی هی کلاجانا و میتینگ آنها لسفر منجی بله گلکی به جوش و به کلاجان و به درشمه چند بیشم به پیوان وان گران گل می وانه یعنی بیشن تمام وی کلانه هر آوه دا تجو کربو بریارا خواه روزا سیه که آداری به ایرو لقادا وی میتینگ دا گل می او بیشن کسی که ما دشوپان دانه وانجی بله ویزی دزانن یعنی وان باجاره که گریدای پارتیا خواه او سپاسدارن گلی خواه وانه رازی هول از دوام بکن گن بله نابر دا پرسم بله نه از امی هم بهفر نقاش بکن گفتگو بکن امی اجبر کنم دخوازن جوش او اتمسفر هلبجارتن او گرینگه هلبجارتن شارداریه یا لنوا خاکا باکوری کردستان و لنوا ترکیه جی به هم خلق خوی روجاوی کردستانی هم جی بچن دنیان کردستان رم پار و بکنش بو که امی به هر دنوا دیالوگ دبن انگام بجیم نقاش بکن تشتی کو مراق دکن هن امی جواب پرس بکن او حول بدیم به وی اوای برنامه خوشی دوام بکن هر دوی چارچوبه ده مقاله میتینگا ایرو کر لوانه کده که جرسی کومبون مگوت گلو اف جرسی کو کومبون هون لبندی بون یا نه بله یعنی زیاده تر راستی یعنی هید ها زیاده بوی آوه اوکا متنه بو لورا چند وجه بو مها رمضان بو
ایرو بازار وانه جی اری تاوه که بو لی همه سار بو سرما گرماهی وی ملت وی سرمای ما هیچ نکر براستی یعنی چند ما دخواست هی قاطع که ویجی زیده تر گل لخواهی پارتیا خواه هفسروکی شارداری خواه درکتن ایرو دنگ خواه و رنگ خواه جی دانه نشان ام سپاسدار گل می وانینه که ایرو بوی گرماهی خواه در روز سرما ایرو دا وی رمضان هانه میتینگا میزی مابود پشتی نیغ رو ساعت یکی دا یک نیوی دست بکر جبروی یعنی هم نیزه شیوا ایواری بو هم جه دمکی تنگ بو لدوی او که دا واقع خواه در خسته پیش بله شخوش بس مقدس یعنی تشتكم مراق دكرش او بو هول مقدس تشتكم مراق دكرش او بو تفي هم مهار رمضانيه هم روجيه و خلق بروجيه و تفي فيكي قاده كي بفي اوي هاتنا داجرت او د قاده د شكريه دسبك حتى داوي جوش اتموسفير كي پرزيده هبو لاليه كاري نامزت شارداريه دا اخوين پیام ددن للاليه كدن بين بر سلوغان وان شي هاتن گوتن يعني انرژيه كي پر خورت یا لقادم متینگا لوانی هبو هر تکلداری ویه که وجهانی زمان باجری وانی بریان هاجی ده بجارتنین در باز بویده هر تم دیار کردن دنگ خودم یک جه باجرین سرکه ین باکوری کردستان دوی هل بجارتنی ده هون لبنداد چنه گلو وانی وی جاری ده استا رکوری ده وی جاری لگل باجرین ام بجین شرن مرکوی بکه و رکبریه یا نه باوریا من اول که و رکبریه براستی وجد زانن 13 نافچه همه یک شارداری مزن هیه یعنی وی خبات هلبجارتن دا مویا هیس کر گل مویا دا نشانمه گرماهی دلی خدا نشانمه لورا گل بمر مال بمال کولان ام بیشن تاخ دوی گرماهی دلی خدا بمر خبتین خبات خدا مذهب را دومان جبر وی باوریا بله ام دبیجی انشالله 14 امی بسر کردن دوانی باجری وانی دا بله شخواه ما گود باجری وانی نه تنها ما کو باجری که هم دویدرین داشت برکو باجری وانی یک جو باجرین مزن ین لترکیه جا او د شارداریان د جوه که باجری مزن سی باجرین مزن ین لترکیه یک جوان باجری وان یه باکوری کردستانه یه جبر وی کشی د خباتین هل بجارتنین شارداریه ده باجری وانی هر تمو که باجری که سرکه دیتن بریان هاجیم گلک اف پارتیان دن خواستن لوانی خواسا کتله خواب دن نشانده وانیان نشاوانده که او دمین وان در باز بویه ایدی او لپی پارتیا خوانش برویه که چی کتله که ایرو ام بیشین گرسه که ایرو لقادم متینگه کن بوجی و که پیامه که سرکه یا دقادی ده بو لعالیه کدن ها ام قلاوی بکن باندورا وانی لسر حریم او باجاری دنین سر حده بکن جبرکم مگوت باجاری وانی باجاری حریم ازن یه حریم سر حدیه د سرکفتنه که به آوای ده گلو وان وی بکاره به ام بجین دنگین لباجارین دنجی بر بدن پارتیه و به بله لورا خاصی یعنی باجار سرحدش ناو دنگ خواهی وان خواهد پیش خواستیه باور تکن باوریا ما اوه که باجار وانه ده سرحد دا به و تمام وگو سه باجار مردین وان آمد سه باجار مزن هنه ده هرم کردستان دا یک جوانزی باجار وانه ام وی جاره ده بیجن ام سرکفتنا باجار وانه جی به ناو دنگ بده ولا ده هرم سرحد تواهی دا اوی دنگ و مجی و سرکفتنا مجی ده بلن به براستی یعنی ویا کرده نزانم یعنی ام ده بیجن ده وی جاره ام راکوره بشکنه بله یعنی هند بیجن وی جاره پیدی بکردی نسانی استیکی هند بیجن ده اصلا هری بجور ده اصلا هری خورده امی وی جاره رجایی که هین زیده تر یا دنگان قزنج بکن گلو اف دما در باز بوده ده هلبجارتنین 2019 دجیم وی دمی لوانه جی هم که رجایی که زیده یا د قزنج کردن هلبجارتنین شارداری ده پیک حاطبون لهما هین سال 2 سال در باز نبوین رژیم فاشیست یا دولت ترکیه سر داخوازا
اردوغان همو شارداری قیوم هاتن تاینیوان کرن دوان هل بجارتن اندام بشین هی سال دجی قیومان و ببست دماکور ریجه که هین خورتر جخل که مهمیه باجاری وانه همیه هریما سرحده هم جی باکوری کردستانی بری خوابدن صندوقان انشالله ام بوی باوری دانه لورا گل اوی قیوم جبونا خدمت گل نهاد دست سرکرنا کدا حوال ما دست سرکرنا ولات ما دست سرکرنا آخا ما ها جبونا وی هاتبون تالان کرنا وی تو وقت گل ما قیوم قبول نکرنه و وی نپذیراندنن ام نپذیریننجه به ایزنا قده وی جاره وی برسوه که باش به دل و جان امی بدنه قیوما جوان بشینن جیوان ای ما بو امی دیسا ویا بخن دست خواه لورا گل ما ایدی عاجزن ایدی جوان دست قیوم از وی سیستمی چی یعنی تو که ندانه وی گل خدمتک ندانه باوریه که ندانه جبر وی ایدی گل قیوم جی قبول ناکه درس وکی جدی بده وانا بشینه جیوان امی دست سر که کسبیامه یعنی ایک میه امی دستی وانلدن بخنه خدمتا گلی خواه او گلی میجی لایقی هر خدمتا کی پیروزه جبروی حوجه ام یعنی دل و جان امجی وک از بیزم از هفسروکا شارداریا برنامزت هفسروکا شارداریا پاییزا وامه چپ که سر ملیمم جبونا وی گلی خواه از خدمتا کی باش بدم بله نها اجبركم میوانه که میل موشش هبول اجبر پرزیکن تکنیکی درکتی هوال مقدس هم تخوازن هنا کدن جی بواره دوام بکن حتی حوالی می موشش جیتین آماده کرن نها دما کو بطایبت هون داد کبن نوا هم پایزا و هم جنب جن هری منافچین دن نوا خلک می هری ماستر حدیه وانه ده تشتكو هري زدا هون روبروي بيتين انغوان بجين قوتني كو هري زدا او خلكي ميل ور جبوا دكن تشيا براستي قالما ادي حسبكن ما هم بيسكن لا ام بيجن اثر نقشك انها لي خباطي ماشين دنما ام بيجن دما 2014 داش حوالی ما 2 سال و چند مهمان قایم هات پشتی ویجی یعنی با آوکی راستی یعنی دبیجن لیستو که چکرن موندا کر بازاری خواه نفچا خواه پایزاوا گلمه هنکی زیده تر دبیجن اوا 6 سال 5 سال مدری شارداری و نکریه دبی ام ببین ام دناو حرگی داجی بین ام نا چنتشت جوانا نخوازن وی آوه نیزک دبین یعنی کلجانه که وانه گله که خورتایه ام جی بوی کلجانه وانا ام دچن ام بیجن خباتی خود ماشینن گلی ما ایدی عاجزن تو تشتکی تو خدمتک جوان هل ندانه وی نیزکتاوه ها تر بمرا که ام بیجن او حسلتا وانه که 5 ساله 2 سال 3 نیزکی 3 ساله جی که قایم هات بو سر به حسلتا 8 ساله وی 2 ماه هانه بمرا مهم بیس بکن وی دلگرمه خواه بمرا پیو پیجی خبات خود ماشین بله تو تشتک چیز من نخواستم بله راستی هم جمع بحثا پروژات کن دبین ایرو روزا پروژا نینه ایرو دم شارداری خواه بخنه دست خواه باسی امی دم بی امی به هفدورا رونین زبونا پروژه رونین با آخوون آنها تمام روزا سیویکی آداری بندا صندوقانن به ایزنا خدا او کلاجانا که ام دبینن تمام نافچه میدن جه عین خواستانه ده جوان ما دایکی ما خوشکی ما براکی ما تمام مر به مرا خبات کن و گرمهیه که جوشه که باشه دناوا متوا ده هیه دناوا متا هیه انشالله بوی هسته امی هران سر صندوقا امی نافچه خواه و با شارداریا مزن ام تر 14 ام بوی که
نزیک دبن انشالله ام بدست خواب خم. بله نه وکیوانی زمان کو یا دیار دبه ایدیم خلکی می هرما سر حد انگو بطیبتین هرما باجاری وانی ده هالبجارتنه ده حلوست خود دیار کر بونه لعالیه کدن دم کام تماشا دکن دک و دولابین و رژیم فاشیست ینجبوم ونداکرنه داینا ونداکرنا به دم پارتی هیا اوج بوی کم بجین سچمنین خیالی چه دیگه کسی کو دنگ خو بکار بینه لعالیه کدن پلیس و لشکرین خوش لهنک هریمان بجهدی که گلو بوان دکو دولابان اف رژیم بکار به ای سالجی ام بجین لپیشیا دم پارتی او قازنشکرنین و بباستن آنجی به گوتنه کدن گر کو سر زیده بکیمش بو کو جاره کدن و خود نکم بوی اوای گر کو دوام بکن بجین اف تشتین کو رژیم فاشیست دیگه و دبرجمندین و دبه یا اف و هرسا گل آل دجی و هینا زیده تر بکه براستی سری دا از بیشم او لیستو که وان داخو ده بیشم داخو دفع وان او لیستو که وان ایدی هر کس به ویا فهم کرگه ایدی جوانا باور ناکم باوریا وانا نمایه لورا ده تو یعنی براستی نیسکی وی گلی نبون به گلی کرد سادجه ام بیشن جبونا خاطره وها ورن لسر وانا ازیت و ظلم و زوردار خواه بدن پیش تو آلیه ملی خدمت داتشتن نکرنه جبروی گل تو باوری ناکن بانا و او نکارن پیشیا وی گلی بگرن حتی اوهات بیشن ده ناف گل داد بین تینین مالی مردری مدخن وانان هلنات نه هندور ادی کس گوه خوانات نوان ده بیشن امی دیسا اوهات کن امی داری و بخن پارکه تاشی ده به کس دی ویا باور ناکه لورا اوه 8 سال وی به وی هجمندی ام بیشن 3 سال قیوم 5 سال جی دیسا به لیستو که خصنه دست بخواه گلکی نافچه به وی هجمندی جی کار خواه مشاندن خواه پیدر دور خواه زنگین کرن خلق گلمه خلق ما مغدور کرنه تو به وی لیستو که وانا ادی او نکارن درینه پیش ام دیسا خواهی اراده گلی مخواهی اراده خواه وی بسر که و بر پرسا وی دنجی ام بی آوی بین زمان گلی نه آماده جبونا سرکفتنا شارداری خواه بخن دست خواه تمام باجار مجی دوی اوکی دانه ام 13 نافچه یک چه ام بیشن باجار مزن قایوم هم گوتن وان هم گلی مه لهمبری وی قریجان وی کدا حوالی می دست سرکرنه به وی آوی امیوانات هفدیسا جوان بستینم بخنه خدمتا گلی خواه بخنه خدمتا دایکی خواه جوان خواه سرکفتنه که مزن انشالله وی جاریان آنها قاسی که ام دبینن تو پرسکریک تننه دناو دا به تواهی ام دبیجن امی 14 belki ava bu dubare min viyagot lewra diz nava dilê me ewte em heta dawiyê li ba gelê xwe bin gelê me bi layiqê her tiştekî qîmetê tiştê pîroz e vî carê em li ba em gelê xwe em bi serkeftina şaredariyê dixwe em hevdû hembêz bikin di vî şaredar roja siyekê adarê ku em serkeftina gelê xwe serkeftina partiya xwe درخ نپیش. بله یعنی ام نبیشن وقت پیش وقت لینیت هنی جنهادا هون کدنا اتمسفر کو سرکفتن لباجاری وانی هم یا 13 نفچان و هم جا شارداری باجاری مزن یعنی هون دوی که دو سا پرگرم داخلن یعنی هیوی و بنداریان هیچ دوی چارچوبه دیه لی مگوت یا دکو دولابین و رژیم فاشیست جی ناقدنش برکم هر تم نوا هودان دیه جبوی که مثلا بجن دهل بجارتنا سویه که ده تشتین پیوست بیچ به بانگازی و امی وی که داویه بگیرین شخوا لی اس دخوازم ام هنه که لسر وی که جی قلاویه که جی بکن نها دم پارتی هم لناوا باکوری کردستان و هم جی لناوا ترکیه وکه نامزدین خواه شهرداری دانن دست نشان کردن و
تشتا کو هم ام د تورین مدیا دیجیتال ده دبین و هم جیم لچاپمنی ده دبینن وی کی لگل اندام او کسین کو دلخوازن دم پارتینه جوشه که هیزه ده تر دایا خورد کرن گلو اف اتمسفره کن ها ام دبینن چقاسی بوی کی و گریدایه به استراتژیا نویا دم پارتی یا ده هلبجارتنا شارداریه و گریدایه راستی از بی پچکه که تکارم ده بسا هلبجارتنا 2023 دا بله وینجا دزانن لوگو همه پچکه که جدا بو یعنی دما یشتی سوله دا بله دمه که کم بو گلمه بله وی چاقی خیدان دی بون بله پشتی وی نها براستی لپارتیا خواه هم ناوی پارتیا خواه زیده یعنی لی خواهی درکتن از باورم وی جاری براستی یعنی ام چقاس هیجان و گو ام نکرنه و اتمسفری جی لیبالی یعنی ام بیشن هنه که لیستو که وانا آنها وی 3-4 روزه هم پر تشت بلاد کن و خلقی دا بله ام بیشن قولی بلاد کن پره بلاد کن و قاسی مثلا ام سر نقچه خود بیشن سر نقچه پایزا و ده بیشن 700 رای آنی نورا بله گوتنا کتی بهمه اواجی حوالی مال سر هانات سکنن بله ایمه ام حتی داوی ام بیشن 2023 دا هل بشه کسی نه گله که خیداندی هبون نه هاتونه سر صندوقان وی جاری ام بگه هیچ نوان هل بجارتنی خواه ام گز نه سسمنی خواه ام دیستا سرکفتنه که مزم بخند دستی خواه انشالله باوریا ما اوه لورا ادی گله کردی می بری نینن ادی دزانن ظلمه که چال سر مهیه لورا ایرو ام بیشن هم آلی زندانا با دایی که می و عدالت نوبتی دانن اوازی باندوره که آنها مزن سر گل هیه بیا هلده پیش جب به وی هست ده چه سر صندوقی خواه جبر وی یعنی بلکه گل ماهی همه ام بیشن ام ناخواستم کم رهاوتی لی اتمسفره که وسا که هیه ام ویا دبینن ام بچاوی خواه دبینن یعنی که گل ما ایدی دبیجن بسه ایدی ام بجارتنا ما شارداری خواه ام باجار ما براد دست ما دا به دست قایم دا نه تالان کرن لسر کدو امکا کدا باو کال ما قایمش در وداتین خال سر وی کدا باف کال ما خزنگی نه بله اول مقدس بری ای باف بله اول مقدس ما تپر واستاندی شد دست بگا برنامه حتی هم مصادام کن ها ام کمی که برای خوب دن موشش برکو اول عرفات قرار داغه بمرایم ام هنه که قال موشش بکنش برکو باجار موشه یک ج باجاری کو به چند دنگان رژیم فاشیست و دمی ج پارتی دموکراتیک آگلان هدف استاند بود توی همو برتکین کو دمی هدف نشان دانجی لی بوی آوای در باز بود لی دهل بجارتنا 2023 دمکام تماشید کن رژه که پر زیادتر یا پارتیا چپین کسک لدیجی رژیم دولت ترکیه هبو جبوی که هم یکسر برای خوب دنموشه اولورسی لگل حوال عرفات هنه که مقاله موشه بکن حوال عرفات دست بکم خیرهاتنا تا دکن بو بوره هنه پرزیکن تکنیکی درکت حوال عرفات تو دنگ بده بیسی بلس باورم جاره کردن ده پیوندی ده پرزیک درکتی اجبر وی کم همان جاره کردن بری خوب دن باجاری بری خوب دن وانه اول وانه جنب حوالا مقدس رم دوام بکن ناول مقدس و قلاویه که ذکر نه دمین در بازبوی ده پولیتیکا کل سرگلی مهات المشانن او بنسبونه هل بجارتنا شارداری را جاره کردن بده کو دولابان بهنه که بازین کو ده مشاندن دخوازن دنگین گل جی بگیره و یک جمعتر سیادن آنگوان بجین وکی وجانی زمان دوینه کمین رحاوتی و بطایبت ده هلبجارتنه که بوی آوایده چه دبه کس نزانش بروی که ده روشا سیویه که آداری ده دوی خباته که هین خورتر وره مشاندن لکلا کاوی دماکوام تماشا دکن ایدی لتواهی آوانی و بطایبت لنافچین کنت ده خبات دن مشاندن گرمبونه که جین سالین در بازبوی زیاده تر هیگلو
ev gerimbûn tenê ji bo hilbijartinên şaredariyê derbas dare an guyan bêjin êdî gelê me vê ne wekû hilbijartinê dibîne vê carê vê yekê weke yek ji hilbijartinên diyarkirina qedera xwe ji bo paşarojê dibîne. Belê tam jî vî carê minê ez ê yani minê wiya bianiya ziman aynek çan wegu ev hilbijartina siyekê adarê tenê ne wek em bêjin em şaredariyê xwe bixin dest pê xwe lewra em gelê Kurd bi salan em bêjin sed salekî borî eva sed sala duyemîn e hê em ji bona nasnama xwe zimanê xwe çanda xwe em vî têkoşînê dimeşînin em bi vî awê lê dinêrin niha vî carê sîyekê adarê hilbijartina wê wateya wê bi vî awê em lê dinêrin gelê me ji ayneqê wisane lewra van rojê dawî em bêjin wek meclisê da wekîlê me partiya me rêza sêyemîn daye bi zimanê dayîkê ku dema diaxivin dê mikrofonê li ser wan da tê girtin yani eva gelê me berteka vî jî dide ji boî vî jî gelê me gelekî hişyarin yani tenê em bêjin ji bona ser sandiqê nîne her awê da ji me zaftir dişopîne ji me zêdetir hem em bêjin xebatê parlamenterê me û ku niha car cara me jî dişkînin di meclîsa xwe da yani gel agahîdar e bi her tiştê ji ber wê ev sîyekê adarê hilbijartina ne tenê ê şehildana şaredariyê em îrada xwe xwe derketina îrada xwe xwe derketina nasnama xwe zimanê xwe çanda xwe bi vî awê em nîzikê vî hilbijartina han dibin ji ber wê bo me gelekî girîng e û wata wî jî ev çend evkê hanê me anî ziman ev temam di binê xwe da dihewîne yani ji ber wê bêjin siyekê adarê me îro xebata xwe îro çend roj e em ji bona wî dikin ser navçe xwe dîsa bînim ziman sandoqê me gelekî ciya cî guher handine yani dibêjin seçmen taşıma yani hilbijartiyê me têne ciyekê dinê derfetê wan gunda jî tinene em berê çar roj niha em çûne têv rê wan gundê me aliyê payzava da gundê nodizê tev rê wan girtî bûn taze medane vekirin ji ber wî gelê me dibêjin yek reyek be em li kud vebra bime em gele em wana bigehîne ser sandoqê dengê xwe roja siyek adarê bi kar bînin gelê me bi rûmet tu wextê serî danenîne dananin îro jê li xweyê îrada xwe wê roja siyekê adarê bersivekê xurt bidin em di wî baweriyê dane ez li vê jî bejna xwe ber keda û germahiya wî gelê da ditewînim ew her hebin em wana serkeftî bin. Belê eval muqeddesî me got mêvanekî me din jî hêj hebû lê ji ber pirzêkên teknîkî derket her tim wisa qutbûn çêbû ji ber vê kemam yekser berî xwe bidin Mûşê û li Mûşê jî namzetê Dem Partiyê hevşaredariya navçeya Kop a Mûşê bimere Birêz Arafat Karadağî amade ye Birêz Karadağî dema xweş be Dem baş roj baş silav û rêz li we ji hevala be ji were jî silav û rêz berê Karadağî biborin pirzêkên teknîkî derket me dixwazem hinekî qala Mûşê bikin ji bo vê yekê jî ev hineke demek dirêjî bime ji bo bajarê Wanê bi heval muqeddes re hinekî xebatên hilbijartinê li wir bi çawa dimeşim enê qaş kir em dixwazin kêmekê qala bajarê Mûşê qala bi taybet navçeya Kopê ya bajarê Mûşê jî bikin ji ber ku di hilbijartinên derbasbûyê de birêjeyeke kin û bi dek û dolaban şaredariya bajarê Mûşê ji Partiya Demokratîk a Gelan a HDP hatibû girtin divê çarçoveyê de xebatên we niha li nava Mûşê û li navçeya Kopê çawa dimeşin xebatê hilbijartinê demekî dirêje dest pê kiriye em hatine asta finalê bi rastî xebatê me pir baş derbas bûn hevalê me gelê me wisa mal bi mal kolan bi kolan geriyan pêşwaziya gelê Kopê jî pir baş e gelê Kopê da piskirêk tune hezar û nesirî notû neaver da şaredariya Kopê destê partiyê da mixabin vî 10 salê dawiyê da qayyûm avêtine Kopê
Rêşa Kopê ana pir başîn e. Yani qewîma wisa talan kiriye, dizî kirine, erse mersî wî her wiha tevfirotine lê divî hilbijartina hanê da em bi awakî zêde bi ser dikevin. Hedefa me ew e. Yani hedefa me tenê serkeftin nîne. Em wan partiya wisa evê ku ana îştayê wan çêbûne bûne namzet hedefa me em wana helekî rêyekî bi dengekî piçûk hildin û em ê şaredariya xwe ji destê wan dagirkera bigirin û teslîmê gelê xwe bikin. Divê hêlê da piskirêk tune gelê Kopê ser xwe ye gelê Kopê gelekî xwenas kiriye xweyê nirxe di hêla serkeftinê da piskirêk qet tune. بله هوال کرده نا اف بریاوش ما اف پرس جوال مقدس شکر نادوی هلبجارتنا شارداریان ده دماکم لی تماشا دکن اتمسفره که پر جداتر نوا خلک می باکوری کردستانی تی خویا کرن تشتاکو از لور دخواستم جواب پرس بکم اوا گلو خلک می موشجی وی هلبجارتنی و که هلبجارتنی که شارداریه تنه دبینه آنگوه که هلبجارتنه که جبو پاشارو جوان دوی باندوره که لسر پاشارو جوان جی بکه وصا دبینن او بوی آوی تفگر دکنه هلبجارتنه آنه جبو گل کردستان پر گرینگه تنه شارداری و اندام مجلسی هلبجارتنه وینینه ام دوی هلبجارتنه دا گرم بسر بکوین اوی ببه سرداما آشتی سرداما آزادی یعنی تفکر دای هفن او حوالی می گرکی او حوالی می سرگونا دا او حوالی می ده حبس زندانا دا او ببه سبب بردان آوانجی çünkü yani çi dikin bira bikin seri bir kurdala dernaxın Bak me teva girtin, xistin hapsa, xistin zindana, hevalê me çûne sirgûnê, ştara bêjin tu çaresar nebin. Dîsa ana gel temamî Kurdistanê da gel bi ser xwe ye û yanî tenê ji bo hilbijartinê ne ji bo azadiya gelê Kurd e. Yani em ê piştî hilbijartinê da ez büyük baweriyê da me ev azadî çêbe, ev aşitî çêbe. بله هوال کرده ام هر بله بله دنگتی ام هر وی کشش و نها پرس بکن نها ما گوت دماکوما ام ده هلبجارتنین 2023 این پارلمانتوی تماشا دکن و ین هلبجارتنین شارداریین 2019 ام تماشا دکن رژه که پر زده و جاری یا دنگان بر به پارتیا چپین کزگ و هاتبون انگوان بیجین او رژه کو کن یا کو بده کو دولابان شارداری هاتبو گرتن هاتبو درباز کرن بقاسیم جماره که پر زده ترج بو پارتیا چپین کزگ هاتبو داین گلو دوی هلبجارتنی داشون هون بندار رژه که به آوایی کو هین زده تر بوی به yani lgori ve afhel bijartin ve reja ko dengin ko dem parti le herima moşe bikirin ve çaba jin salin derbaz bu prezede be devi bijar de 2019 da me navenda müşe helda bu avaki hile kirin dizi kirin yani bu avaki zori desi parti derxiste disa şaradariya melaz giri me gerti bu disa besera yani dervada elbijarti anîn û hîle kirin, hulde kirin, dizî û bi sêr raya me winda şaredariyê winda kir û gelek hevala îtiraz kirin jî îtirazê hevala jî qebûl nekirin feqet divî hilbijartina hanê da gel amede yani gel sandiqê xwe jî gel li şaredariya xwe jî li nabzetê xwe jî xweyî dertê û çi dikin bira bikin vî hilbijartina hanê da em ê navenda mûşê bigirin em ê vartoyê bigirin em ê kopê bigirin em ê milazgirê bigirin yani divî hêlê da piskirêk tune gel ana zaf ser xwe ye ser pêya ye xweyî derketina gel pir baş e îro hev serokê giştî birêz Tülay Hatimoğulları hatibû bira mîtînga me jî pir baş derbas bû û em pir kêfxweş bûn
yani gelê Kurd bi rastî her daim li degerê xwe li nirxê xwe li partiya xwe dertê û hûn jî dizanin em di şertekî zor da siyaset dikin. Yani em wekev nînin. Li hemberê me AKP heye, AKP temamî imkanê devletê û hikûmatê pêk dîne. Pere bela dikin û erzak bela dikin û tu çi bêjî dikin ama evana çi bikin bira bikin em êja teqez bi ser dikevin em ê azad bibin ew hevalê me de hepsî û zîndana da ew ê azad bibin ew hevalê me di sirgûnê da ew ê werin ev hilbijartina hanê ewan tiştê dinê tev girêdayê hebin em ê bi ser bikevin teqez em ê bi ser bikevin em ê azad bibin. Bel niha dema me jê dê ber bi dawî ve diçe hema bi awayeke kin jî be ez ê bangawaziyên we bigirim ji ber ku niha ji bo hilbijartinê tenê diroj mane diroja Sûriyekê adarê de ji bo herêma serhedê bi awayeke giştî ji bo navçeyên ku hûn lê bernamzetin ango em bijîn namzetên hevşaradariyê ne bangawaziya we ango tişta ku divê were kirin çi ye divê çarçovê de bangawaziya we ji bo gelê me herêma serhed û Bakurê Kurdistanê werbigirin destpêkê em ji hevala muqeddes bigirin heval Arafat û piştre jê em werin digel we bangawaziya me ji gelê me ve em bibijin roja siyekê adarê bira serî da berpirsiyarê sandoqan berpirsiyarê ku em bêjin vanê hilbijartiya tînin li berpirsiyarê me ku di mehelê xwe da taqê xwe da kesan ku topê serhev dikin wan dibin wan digehîne ser sandoqan serî da bangawaziya me li wan hevalê me heye em yani ez ser navê xwe ez rica dikim ji wan bira bi yani dibêjin wek seferberlixiyekê em li gelê xwe ku wan bibin ser sandoqan em li wana xweyî derin nexweşê me henin em bêjin kesê ku bê derfetê wan tinin herin em tev lib û gejna wana bigehîne wana wan gelê xwe bigehîne ser sandoqan em jî dizanin ku ser sandoqa her tim lîstokê wana dertî pîşiya me ji ber wî em çavê xwe çar vekin meselekî meznê me hebû digotin diz ji malê ve ga kulekê ra derdixe ew dizê me jî nava me dane em wana nahebînin em wana nahewînin ji bi hemberê wana da em ê jê bi kelejana em bêjin bîstûyekê adarê bi sloganê me jin jiyan azadî em dayika jê bangaziya me dayika ye bira bi wî hêstê her ne ser sandoqê xwe lewra roja siyek adarê tenê serkeftiya gelê yani tenê destxistina şaredariyê nîne hêjan hevalê me jî got ji bona gelê hevalê me hepsû zindana da ê sirgûna da ê derbayê welat derbayê serhedê temam çavê wana li ser me ye ji ber wî bangawaziya me ji van berpirsiyarê me ye ku temam bi dil û can xweyê li sandoqê xwe derxin heta dawiyê û em bêjin piştê hilbijartinê raya jê islaq îmza û tutanaqê xwe jî bigirin xweyê li rayê xwe derin ez serkeftin dixwazim ji navçî me temam da ji navenda me mûşê ra jî serkeftin dixwazim hevalê me kopê ez jî serkeftin dixwazim ji wan ra û serkeftin ji bo me hemiya em dên dema me ye heval Arafat em gotina te jî bangaziya te dawî ye ji bo hem xelkê me kopê û hem jî ji bo mûşê û hem jî ji bo giştiyan bangaziya te jî werbigirin û bi vê awayê em ê dê ber bi bername xwe bi dawî bikin bi rastî hewla muqeddes her tiştê anî ziman yani divê rûyê her du rê dawiyê da herê zêde em li sandoqa xwedî derkevin wî ser sandoqa müşahitin işte ra bêjim her wiha em ê li pêşî sandoqê xwe derkevin yani ez a bêjim gelê kopê di her demê zor da cî hakimiyeta sandoqa destê me dabiye em li sandoqa xwedî derkevin û gelê metî raya xwe jî pêk dîne dengê xwe pêk dîne tek li sandoqa da ke
devi doğru sandık kadar sekin. Beli. Develi dini. Mesela ci ben navenda müşi doğan derada kelmasiye bangawaziya mecwan raji herkes le sandıka koyder ke ve hile hulde wana zaben ana desi wanda tutuştaki nema le pey dizine le pey hile le pey huldane geleki rehstiniye le sandıkı koyder kevin emi bisel kevin. Ve gidinici ça havalani zaman geleki ci noy ser sandıka. Em gele gazi var bikin, em evdu eşyar bikin, her iki var ser sandık eki. Ser sandık dengi papik bine. Ma ani zaman 2019'da me melaz gele be se denga wendakir. Belki besedici gel ne atı bir ser sandıka. Em ben gavazid kim takas bela herkes nekhoş be çöbe be imkan ne yeki ya talak be nikal be velaji em de çe raya oy pektinin mevanajı tespit kiriye. Banga vaziya me eve dibi deru dawiye da em heşar bibin khoyl sandık khoyl partiye qader. Bel. Arafat Karadağ'ı namzeti Dem Partiye navçıya kup a bajari Moşe Mevani مبو هر وها مقدس کاراکوچ اوجی نامزدی دم پارتی نافچیا و جاری پایزها یا وانی میوانی مبو جو میوانداری جم گله سپاسیا و دیکنج برکم دنوا اتمسفر هل بشارتنی ده تهی کار او بارک زده و هبو هم بون میوانی برنامه ما بله بینرین هجام ام لورج دیگه جین داویا برنامه خویا هل بشارتن یا 2024 او دبیجین حتی سبب به حریم غرزن او درس می امورین لپیشیا و او تکیلداری اتمسفر هل بشارتن یا لوان حریمان جیم بو بینرین هجارا پار و بکیم ببینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار